Abakunzi b'urubuga Rwanda on Heart turabasuhuje. Muri aka kanya tugiye kubagezaho amakuru yihutirwa ajyanye no kurwanya inzoga z'inkorano zitemewe kandi zibangamira ubuzima bw'abaturage. Muri aya masaha rero tugiye kubagezaho itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa bikorerwa mu nganda kizwi nka FDA, aho cyagaragaje ko cyahagaritse ndetse gikura ku isoko inzoga yitwa ubutwenge. Ngaho nawe nyumvira iyo nzoga ikorwa n'uruganda rwitwa Ineza Ayurvedic Limited. Ni inzoga yari imaze igihe inywebwa n'abaturage batari bake kuko igura make, nawe urayumva izina ryayo ubutwenge, kuko bigaragara ko itujuje ibipimo by'ubuziranenge. Ese abantu bayinywaga bagatwenga bagaseka cyangwa koko niyo yabasekeshaga? Mwumve uko iri tangazo rivuga: kubuza, gukora, gukwirakwiza no kunywa iyo nzoga y'ubutwenge. Rwanda FDA iramenyesha abaturarwanda bose ko inzoga yitwa ubutwenge ikorwa na tangawizi, ikorwa mu buryo butemewe n'uruganda Ineza Ayurvedic Limited ruherereye mu karere ka Musanze, umurenge wa Busogo, akarere ka Gisesero, akagari ka Gisesero, ndetse ikaba itujuje ibipimo by'ubuziranenge. Nyaboneka banyweye iyi inzoga yitwa ubutwenge niba yarabatwengesheje ubwo murahejeje. Ese ubu koko twamenya abayinyweye barangana gute? Ese yaba hari uwo yagizeho ingaruka? Itangazo rikomeza rivuga riti: hagendewe nanone ku bipimo bya laboratwari byagaragaje ko iyo nzoga yitwa ubutwenge itujuje ibipimo by'ubuziranenge bigenwa n'amabwiriza LS 344 2023 agenga inzoga zikorwa hifashishijwe ibimera. Itangazo rikomeza rigira riti: hashingiye kandi ku biteganwa n'itegeko nomero 003/2018 ryo kuwa 9 z'ukwezi kwa 2 2018 rishyiraho ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Rwanda FDA, mbabarire, rikanagena inshingano, imiterere n'imikorere byacyo, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 8 igika cya 2 n'icya 13. Rwanda FDA iramenyesha abantu bose ibyemezo bikurikira. Icya mbere, abantu bose basabwe guhita bahagarika kunywa inzoga yitwa ubutwenge. Ubwo abayinyweye biragenda bite? Ikorwa mu kimera cya tangawizi mu rwego rwo kwirinda ingaruka mbi cyagira ku buzima. Yamaye ubuse nk'abantu bamaze umwaka umwe, 2, 3 banywa inzoga, ubu byagenze bite? Mbabarire nanone. Icya kabiri, abacuruzi b'inzoga yitwa ubutwenge mu gihugu hose basabwe guhita bahagarika kuyicuruza ndetse bakayisubiza aho bayiranguye. Yamaye nka ko ubwo bo amafaranga bashoye biragenda barayagaruzwa. Icya gatatu, abaranguza iyi nzoga yitwa ubutwenge ikorwa mu kimera cya tangawizi basabwe kwakira inzoga zose bagiye kugurirwa n'abacuruzi badandaza, hanyuma nabo bakazisubiza ku ruganda ruzikora Ineza Ayurvedic Limited, kandi bakageza kuri Rwanda FDA raporo y'izo baranguye n'izo basubije ku ruganda. Yampaye nka ko abanywi bagasembuye rero murahejeje. Icya kane, uruganda rukora iyi nzoga Ineza Ayurvedic Limited rusabwe guhita rushyiraho uburyo buboneye bwo kwangiza no kumena izi nzoga. Ruzagarurirwa yitwa ubutwenge kuko itujuje ibipimo by'ubuziranenge. Yamaye abahase niba basabwe kuyangiza, ubwo yanywewe bizagenda bite? Itangazo risoza rigira riti: mukeneye kuduha amakuru ku buziranenge bw'ibiribwa n'imiti, mwahamagara ku murongo utishyurwa nimero 9707 cyangwa mukohereza ubutumwa kuri email info@rwandafda.gov.rw. Tubashimiye ubufatanye bwanyu. Ni itangazo ryashyizweho umukono na Profeseri Emile Bienveni, umuyobozi mukuru wa FDA. Ikibazo rero mwakibaza: ese iyi nzoga ko imaze igihe inywebwa, hari abantu ushobora kuba yaragizeho ingaruka? Ibyo rwose FDA izabigenzura. Ubwo kubigenzura nuko izafatanya n'inzego z'ubuzima.
niba inzoga koko yitwa ubutwenge yateraga abantu ubutwenge, twahoraga twumva abantu bimusanze bahora batwenga nyamara ari aka kayoga binywereye, none kagaragaye ko katujuje ubuziranenge. Mukomeze mudukurikiye ku rubuga Rwanda on Heart, mukora subscribe, share, tubagezeho n'andi makuru yose akenewe yabafasha mu kubungabunga ubuzima, umuco, ikoranabuhanga ndetse n'izindi kategori cyangwa se n'ibindi nzego zitandukanye z'amakuru abagezweho. Murakoze cyane.